Kyabe eche mukola okubanga mwekumira kwa Wai Media mwe bali kutugobera mbona mbozi zaife bambi ku YouTube kituizamu amani yasaba yakaba kale kusubscribing to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching. Tubasaba ba mikwano nti go ahead and subscribe, like and share our videos. Nzi Yazid Yolisigira owebiside mubikado. Embozi yetu lesona kulwa lero embozi yabye wunyo embozi eri moto kusesa abantu banji babona abantu badala ku mikolo ne mubivulu ebyabembi nga baloga amadi waliwo bona nga amadi gaidye ino nadala mubivulu ebyabembi nga amadi gaidye ngali kwenda kuono na kivulu ayiga bulo ojokuwira ati eriyo omulogo wa amadi ali kikolako n'emikolo mingi ye muwangalira akubyalo kwemwe mutawuni mubona abantu basoka kuloga amadi nga bali kwenda bambi omukologa guje bulungi alobe kufuna mu buzibu bwana IUD nga abantu bano abaloga amadi abali no buzibu babitamu yewe oidi engeri baloga mu amadi aona kwa lero ntambulire eno mu bitundu bya district y'Iganga era nga eriyo omwami ngono Kafulu ino mukologa amadi kuba mubivulu ebyabembi mubona ino nga ibatero okukozesa deni n'emikolo ejo kwandula emikolo ejembaga emikolo ejaki batalino okumweyambisa era mbeire nga mubona nga ali ku mukolo ye kita yatyama yastuka yatambula yajire yamala yeireno nga akoba ati ali kuloga amadi era emikolo jenjire kuwegisinga njo kubona nga amali tigagwire nga omukolo gujire bulungi era omwami ono tiwundi bamweta omukoli sabakoli busugayo na bamwidi oyogera ku mukoli baba idi ati no yaloga amadi ku bivulu ebyabembi na loga amadi ku mikolo lelo omukyalire tuwaye ku naye atukobere ku mulimo gwo kuloga amadi amani gana gatolawa akikola atya bukodyo kibwakolesa kusomozebwa kikwafuna abembi bamuga sente obo olumale ebivulu nga amayi tigagwire bajabuje nga wembako bye mutwegeite kubambi nga tubulire embozi eyabasada bana abaloga amadi nadala ku mikolo engeri bakolamu ebintu byebwe n'engeri no kusomozebwa okundi kubafuna Why media? Why media? Your best YouTube channel. Takulimbye Why Media is your best YouTube channel. Nga wembako baire atuchaire muko omwami ono omukoli sabakoli ono ni Kafulu mukologa amadi alwanagala nago ku mikolo n'ebivulu ebyabembi. So ndidi ano ngaenda kutegera kikola atya buzibu kibwafuna kuba wali wagandi bamuniza yakoba ati ndekule muku ali gwetwali yakati ndekule muku ngati bali kwenda bakumwa kasente taje kwa mudachika utibirire gatandiko kufuwirira era ebyo njabi kubuza twaye kukivulu kya shiba ayiganga wali kula muku naje okubona nga bakweta bakutereza kodi oba watambula muku naje kwa inga amadi galekera so tidi amani mugatola so omukolesa bakolesa iro kubona la musako kwa bali ku Wai Media bambi bali okubali kubona banji no omulozo wa amadi mbala mwesa kwino aba Wai Media mwena abali kwera mbebaza ntimo bali kubako kirungi kubanga mwena munumirwa bye tukola atera wena wanumirwa era waida wakoboti benenda nje ntegere omwami ono mukolisa abakoli amani agatolaga mazima gena amani yetu gatola tikitegeza nti tuogera ni Katonda be wabula Katonda atubitiramu twabanga tusobola okukola kyasuubira okola ki okola mu kiseera ekyo singanga mwene mukolo wena weikiririzamu kwa ebintu bino tubitwalira mu kuikiririza ikiririza mu kyokola ki kyokola olwede byawandikibwa ne mu bitabo nti beera mukiriza. Okay, tujja kutandika wenaawo twendo tukobero aidinze ensonga lwaki abantu banenda ensonga njitandikirire yene
abantu bakutegeera. Omukoli ozaalibwawa? Ndi musaada mukoli nzaalibwa Bulesa, eggombola lya Bulesa, ekyalo bakyeta Bumbo mu Bukoli district nkali Mayuge district, Bugiri district gye tuzaalibwa, gye nzaalibwa. Mama wange Mwise Mukose ate asinga wengi bakati abayise Mukose nga balogo kati ate kayiba mama bakati omwise wakolinga mulogo kitegeeza nazaalibwa mu bulogo. Awo wamena ensonga wamawe tobona nze nkubye nti nsuna abantu abayise Mukose n'abakuba mbu n'abaziika Bbutu. Mu Busoga eriyo ekinoni kye bakoba ati kigaba amaadi bakyeta Bbutu. Oguloni oguba gunene gwirugavu mbu bwe mugukuba omuntu wagukuba ni gufa. Balina okuziika ng'omuntu era bakola emikolo gy'okuguziika bakika kyabayise Mukose. Era woba nga toguziisa oguloni guno amaadi gamala ekiseera ku kyalo oliko nga tigagwa paka emukola emikolo gy'okola ki analeta ku kwemboozi ya Bbutu eri ku YY media. Era ndakugeza era nja kugisharinga bambi ndakugisharinga nja kwira mu kugisharinga ku story yeneno mugibone aliwe kyawo kyenakola nadala aliwe kyawo kyenakola ku Mayuge eyo kyamala emyezi ebiri nga amaadi tegagwa eriyo yayita Bbutu bajeka kunguluma yakugizika paka ebaleta amasuka bagizika then era Mayuge yeneyo mu bitundu ebyebulanga eriyo era naje nagaba mawulinga bali kuzika Bbutu baga emikolo wejiba baleta amasuka balira abantu bagwirera balira basima amagombe ekinoni abantu basima amagombe. So bino byaba byabuwangwa ebintu bino bibayo. So aho chenenzo okutegeera baba wa muzala mukoli Mwise wakoli kyatwidi ku bakoli ebugiri eri ekitundu kyebeta bukoli era nga kino bakitya ino nti abantu abaliyo bazibu nti mbweri yaineo eirogo era wokoba omuntu oti oyo wa bukoli oba yakugirire bukoli omuntu atya yakati oyana asoboka. So kyovobona nenze okubona era Katonda atuyambye nti tukujanga tufuna information. So butisawe eno tuka yotya kuba nkwaga ebitundu by'Iganga eno tuka yotya Iganga anti bakoba ati omusaada gyatambulira gyayagana basaada bayine. Nze okutuuka eno mama wange mugweri wa Bugweri wano betawo Butende. So mama wange yavueyo yada yanzaale Bukoli yamala yavaayo nga wedi ba mama buzibu bingi batola muki mu bufumbo. Yena yaide eno yakola amakage era yazimba ku kyalo kyeno kino kyonda gaineku zenera wena vere wife nano nereza mama wedi omusoga akoba ati kaiwulo kalumbe kanoneza kainako. So kati mama wange yavueyo yaida ku kyalo kuno yazimba ku zena namuno neza nave wife na ideno wabule ebyobuwangwa byabuwangwa byaloneza kaina era yebukoli nasoka naja nafuna ku ebyobuwangwa byonda gaine ko era byombo nangankola. Yesebo. So nendo tukobere we now bine byo kuloga amadi owe imwe kuva bute yebukoli ng'abantu baloga amadi iwe obyegerawa anti era dada azala baba yali mukoli era ngeri naye bamweta mukoli. So aba mukoli atenga yena mu miti Kafulu yali wa misambwa wa mawembe so ato omuntu wawulira ku nsonga ati wa magembe wa misambwa musaada ngata soboka oyo. Yes tukikozesa wabula eriyo musambwa gwebeta Musoke. Ndowooza mwidukira mu Lwemba lwa Hasani Nduga tudde ku nnono yayogera ku musambwa ogwo nti jajja Musoke gwagaba enkuba. So omusambwa ogwo banga oyina gwo mumaka gukuwa amaani agakinga oba agasindika amaadi. Ife Musoke tumwidinga nono wekalo omusanvu amaadi gabagali kujja kugwa tumubona nga janga ikati wabona ise tigagwa wabona Musoke oyo ngaidi yawo mwibanga ekireri niwe kibanga kigemye kitya tigagwa wakiri rufuwerera mbofuwerere kale omuntu wa adbaida Musoke oyo atera kuba monanda era nze dada yala andegeza ebyemiti misamba bichi yansindika kunanda Buvuma namala ku mwaka mulamba ayenga ina kyendi kolako. So
oluvema lwekyo nakakasa nti buti Musoke amaze okuningira era lwakuba otira okujjako emiyandu eyo aye wandibweine engeri gye oyenze sena Musoke aningire nze bye tubyenda mlange nze bye tubyenda wandibweine ensumbi ya Musoke omusoga agyeta nsumbi oba entugiro abandi bagyeta ensaka ya Musoke baako eminwe 3 so eminwe esatu n'omunwa ogwesaidi eno gwasimba esaidi eno n'ogwesaidi eno gwasimba esaidi ere then guno iwe gwokola ki gwoduumiriramu oti muna suula amaadi oba otasuula so kyoba obona nti amaanyi ago by the way ebintu ebisinga bungi nze nja okwidda ku mikolo nga bombona bwe n'ekita kitoti oti musawa ali ku mulongoose musooka kukolera eno okay eyo tuli kujjayo eneeyo anange Musoke akoba ati okutambula kubona okwira kusetula n'okusetula so ni bino tutambula twanonya nsanenda ino nsonga dino naddala the story mulise ngadeta extraordinary story tali ya bulido kuba tikyangu omuntu kunonenkeza muntu mboni kujja kunonya kukola interview ku muntu aloga amadi atakobera akikola atya beke ayinza bino kyobona malana abasinga bakali Yazid akikola atya nonya emboze etali da bulido emboze etali ya bulido kirungi wakola research wajja okwogera ku kintu nga kyoli kwogerako okiriku nebwino akali kusubscribe nga tukusaba bambi go ahead and subscribe, like and share our videos. Ebintu bino byamadi wena bikusesa ayo lundi bali kukubemba okonga ebintu biremye bali kuku no okay omukolisa bakoli twendo tukobere waliwo ekivulu tukobere nti abembi kuba mbona abembi bakweta ino abembi omwimbi ali kwida tukoba bashiba ali kwida bakukubira isimu ati tukwenda kutulogera maadi gatagwe ekivulu kyefa kibeewo otandika oti ebintu byo awe naawe tuli kwenda by the way omwembi waabo bankubira isimu tikitegeeza nti nja kuba bube bweno nkobe nti ntandise ku mulimo no iwe otegeika ekivulu oteekwa okutuukaku mu luya olwange oluya luno nakaba nti ekigali ekyo kya dada Musoke suula muku eki entandikwa yo mulimo gwo kyokuba ba manager bebe na abaida abo mwembi mwene manager mbengo andi mbengo andi tabango gabira abembi amani kuba mbengo andi after so abembi banji balina amani gawe agenda ulo atida ku kijamu ino kwa badakata atakai mukoli atanse okutola ye byama byaifu fatu beleno nga music atuyingiranga eri yekitusika twakubendulu wamabona ngo gwemba gubi mwachina ogwemba gubi mwachina omwana ade yayemba ati yoli wakobota message eri muchayenga eri yekiri kusika by the way ekintu ekindi ayakirete ekyo tibajja kuloga imwe wabula omuntu yenazaku ebisirani yaize emikisa gy'obujja oba obuyaka buli mwana yena nazalibwa abazira bisirani wabula buli lwojanga okula oba n'ebisirani wabula emboozi ekulese y'amaadi ebimunaka yoli kubindegesa omuntu azalibwa nga azira bisirani wojanga okula ofuna ebisirani kyova bona abantu abakulu bazunga ino mubasawo wobo abato tibazunga ino mubasawo ayi wakula sayona bazunga masawo mubasawo ni mu makanisa ni mu nadala amakanisa dadaga amakanisa agabalo kolelero mbwe ina abakazi tibawo n'abasada abagomale bapasa babagama kubagwe bigwa abagwe bigo okay aya tuli kumadi aye eriyo ebintu bingi eriyo ebindi bye tuli kwegiragano ku mukolisa bakoli so manager ow'omwembi ADNO butu wa amalo okwida nga mujana ye awali kujja okuba ekivulu ebisale bisinga bungi manager wa ataida omutegesi ategeka ekivulu and of which ebivulu bya lero no bategesi n'abategeka baja aye ifeira ababivulu batekanga nga manager mwene akoze eki n'ategeike kati wo tegeka ekivulu amalo okwida eno
nota mu Kigali esene demba nkobye nti omusala gwango edda kumpa either mitwalo oba 5 oba 3 kisinzira ku kivulu kikaki ayereka tukobe twenda tube specific kuba emirimu gyemu abandi bagibona nga ti emirimu giri awo bakati gyakunaana buti awo byawera awo mbozera bakuwa sente ngeyimeka awo artist abatiranga okukolesako twenda tuwe n'ekifaananyi ekyo. By the way nze ndikobera iwe omuboni wawayiwayi nti boyde wange nonkobera so kana valuinga ekivulu ekyo bembi kyabali kwida era ojja kukifuna muki nze mbandi di percentage jojo okufuna iwo ojja okunimba ngo ati nsubire nga akatundu kano kazira mu baboni bicu kyayinga nze ndidi community joli kujamu erimu abantu bameka so nakuwa omutemwa gwese nakanda kusinzira kwekyo odda kumpaye emitwalo kalenga 5 oba 3 aye kwa 3 ago soka otekuku wano ekigali either deposit oba 3/4 oba a half of it yakwa emitwalo ba 10 oba 2 natandika so buti waba obuti akwere kasente ndikwenza interest yange eri wali kujja okuloga amadi awali ekivulu tidi oba ologa kyalo kiramba oba ologa katundu akonka oba ologa district tyotegalabe kugwa lero so tidi so tukobere muvuire gano akwere ku deposit mutuka mutya akulaze nti nigano buti tukujja okuba tujja kuba mu Freedom Square iganga baida nzo ntuka mu Freedom Square obanga bateeke ku Freedom Square oba bategeke ku Ntinda katugezo abategeke Bugembe sobola okuba wana nakola eri abandi abankubira n'amasimu ngati tusawaire kusini nawe yankoberako ngati tusawaire kusini yankoba ati ndikuteeka mu kifo gundi nze kyenkusaba kire kintu kiti mpa amayina gwe oli kutegeka onsindikire sente dendi kwenda kusente dendi kwenda ojja kumpa kwa half of it nte mu Kigali mpandika bwa mayina ata mu Kigali omo na alamiriza najale kunsuwa ya dada Musoke jotiro okujobona then natuma omusambo ogwo dada Musoke nti jo yemerere mu kifo gundi owulire so wenva wano n'omwembe buti Musoke ga waida nokotuma Musoke otida yemerera awo iwe mwene kivulu Musoke ono mubona oba tomubona mwene kivulu za kyobona acho vabo nabandi basobatanga ino okubera nsema baba tulikubona ekireri ekikoze kiti tya mubeba ki bagumuza abasirikale bange maze okola ki obasindika so ngotwele kugino byotuma obutume dada Musoke omusambo ogwo gwamadi Musoke iwe mwene wojire bicho byokola sometimes ntera ino okutuukawo kuba ntera ino okubona ku bivulu ngoli kwekita watambula waje eno waire eno waje emberi waba inuma wakola oti watambula wasala bichi byobako omugayiga mwene abayidye na anumirwa ino okubona omuntu gwajireku ngali mubona kuki kusini ate bwentuuka webawo okuku obuntuntu bwenkola ki bwentaawo dada no yenka tatambulanga tumuwaire support waire mu government eno muzeyi 17 alifuga yenka kuba era ayiko nabajasa bakola ki abamuyamba era aliko ni ba minister abawe ba magezi nti muna koloti so kati nze nizaako bantu be mu kitundu kino okusinzira ebiranga byatambula posters datuka mu kifo gundi ndagezanga nti madi gatagwana mu ngalo gatagwa olweso nti banja abava mu bitundu ebyewalanga bayikuidobo na kushibanga shiba tajatuka mu bwalo so omuntu yava mu kale so amadi we gagwa mu kyale eyo abatajasobola kola ki kuvwayo so babanga bavaayo bayideno so ntekwa kubanga nchinga amadi okusinzira ekivulu wekiri na koba nti buti bukona wa gatagwa such that abantu abebukona abakumpi ne kitundu kimba mutegeke mu amadi bavaayo bakola ki baida so omuntu ku kivulu ekyo niwo bonanga ndi kwekita naira mbonanga amadi ekireri kiri kuwunzuma yenga mbutufu ndi kulwanisa wairega bamani ga Katonda bakobati Katonda ayamba akola ki ayeyamba ni mu Bible kyawandikibwa nti God helps those who helps themselves kyovobo nanti zena nteko kulwanisa wano nagemagana nono dada Musoke inengeje bakommunicatinga wa n'amadi genge jakola ki jagagemamu kyovobo nanti imba ino kusini awo nakita kitanera munene era nduka olala wako botayo musadayo nkutire
Eriyo sente daimwayi mama tubana bikamera bifu agema bifane tubalingira wakoti oyena ali kumulima aji kuja kufunaye aye kube kirunyi ntyakime kabakanene kuba akasene kabakuwa wow kabakanene aye kai kyatubasinga nti ekivulu kibati kyalubuliro nako nze lidomba ani kuja kukola amafuna antuna ido ni kuja kukola duzinga mefano ayi wekivulu kidaka iwabita oba weeks 3 ko nga tofunye mulimo gundi wabanga oli kuli asa tugeba kuobana okitegeera so mpega ntwendo tukobere waliwo embeera lotubonanga nadala kusaawo oti oba ndala abantu babe tubakutanika kuida amadi gatandika okufuwirira kiva kuki Musoke babiri kumuyinza mpegano omutegesi w'ekivulu ada yakuta ku panic oba ku pressure yakuba ati baba tiri kwenda gagwe kuva kuncho paka ido kuncho iwe wano gabanga gali kuyinza ki amaani kyabulido niwo bangojiro okutema oba nku oba kwasaga lazima oleta ki entuyo so amadi ago kyobona gaidanga mukugaitanga mukuku olufu ologa gabo tegafuna gala mukuku ate yega komo okufuna gala gakuwa enkola nti buti sawa dino gatuso okugwa buti ne sawa yoga sibira ki ilala atenze numirwa ino omutegesi w'ekivulu waida yendi nga sawa 4 oba 5 na makoba nti kangale kule muku ku 8 sachira tujotuka ku 9 nga mazoga gema tigaja kwira mukola ki kutona ayi lwo linkoboti okuva wendi dire wano paka ido kuncho nende kivulu kya kugamba mbonanga oli kunta ino ku pressure acho vobona oyagana azira mani gana kaniga gagema madi ago toira yo mubona so awemberi kujja okwira yokubuuza bwenawo eri yembe jembe mbonanga waliwo we mukoba muti ndi kujja kugagwisa musana gagwo musana obwire galobe kugwa kuba waliwo season ya madi nga abantu baidi amadi gatenga sawa ndalo basawa 2 paka saga mukaga ayo omulozo wa madi akoba ati leka gagwe kusaga 8 paka sawa oba 10 gagwe obwire galobe kugwa imo buyinza mu butola go kukyusa enteka ya Katonda wakote gagwe ku 8 paka ku 10 obwire gatagwa Katonda aine ebintu bye byatonda byenkobaire okuntandikwa wale nakoba nti Katonda oyo aine ngejateka kati dada tuline dada mukuba communicating ani dada Musoke era wobona olukubanga lukumyansa ero jagala mutaka amadi gateka okugwa na lukubo kutandika kukumyansa tegeza iliyo communication eri wagati awo ni Musoke gamagana bintu bitisa byerere lukubalu temula Musoke iwe bintu yoga bitisa tisa byerere zena mutufu nchewunya nchewunya eri abantu abazali bwanga kopiko nkoboti iliyo dada kufa agaba bintu bitisa dada kufa bamweta walumbe okay tukobere we nawo waliwo kese zidembona mwagwisa amadi ngekisera kikali bakole yakati ekivulu kyatandika sawa ndala atenga amadi gatakugwa sawa ndala wakoboti kagatandike kugwa kangagwise sawa mukaga paka kusaga 8 bamwenda obwire galobe kugwa mukikola muti ekyo anti nkukobye anti ifwe obanga munala mu season nene ya amadi season nene ya amadi gaba manji bwegaba manji wakoboti be kagatone kusawa 8 obwire ngekivulu kiriwo obwire kuba ekivulu ekibawo omusananze tikyendanga nenda ine ekivulu ekibawo obwire ekivulu ekyo kibanga kiri supposed kubawo obwire na making sure nti ndigagema okuva esawa ndala paka 8 esawa 8 ogwo buli omu ateka okunoonyako wakola ki wagema so onkobe eriyo kwekivu kyakyo amadi wena gako kuboba nga kivulu kiwere amadi gakubiramu kubanga nagezaako nabonanga amadi mbutufu gangemye kuba mugaiga ngandi bubye ekivulu nali wano iganga ku Ntinda Resort Hotel omwembe yaliwo baba mweta Kenzo Kenzo oyo ate nikaina abako ku kivulu ekyali ebulanga ewakuludde mas ganti ankiramu
odi bakoba ati embwa yamala yekyukiza mukama waayo ekyaliwo amaadi nagema amaadi nakoba baiden waliwo manager wa Kuludemas ya Ludemas yali kulonkinga olwemba abasoga twabaki naja nagema amaadi nakamanager nti muna esaa 8 buli omwana onye wakola ki wagema ojja kulekula njalekula tikubaga mpinziza amaani tigampinziza amaani ogawulira mule obona waigulu ki otegera kuti amaani gali kusinza amaani gali kwenda kugwa oli tukubira gansinziza amaani gansiza ki gakola ki by the way wabonanga omulogo w'amaadi nga yekyunziza okujja mu kiigo nga mulogo w'amaadi neyekiza n'ajja mu kiigo ati awo manamumane nti waliwo obuzibu kuba onkobyeku ku wainuma wale nti waliwo ekivulu ekyali mu Freedom Square kyali kyashiba era omwembe yali alikwemba Biden yali ni wire mukabya jiradi kiwewa najja okusaba ka balance kankubanga nze omutegesi w'ekivulu mukobera wondi kasitadi wera sawa dite 5 pa balance wange lwaki abategesi b'ebivulu bagezi kasitadi wera sawa mukaga namana nti buti abantu balekeire okwida emotoka ebaire ku mulyango toera yogibona ojja okwirayo mukubira isimu abango ti mukulembeze tajigema songa wano mu campaign nga niwo bipi ngakola ki akuba akati baba niwe yenemeleire kuba amadi gatandika okugwa abantu baida ekikani iwoba ekivulu kyakyo nabo mukolagwa kiba mwiwe so amabi ago nteko gale kulesa abadde nkukobere wabulako najja kamera manager wangu akoze muna sawa ya buti buli omwana oni wakola ki wagema nali nka ali kuva yenajja olukuba lwa myanso muno ndigotya bas we naawo gatandikirawo gankubira munize najjo toka kumaini okugema emotoka mbundide neganga ngamboze ekitegeeza nti embweru mukama waayo bojirisa endaji yajja wane bafumbye ki ekibonge kale zena gankubako so challenge zeni nje tufuna mu bintu ebyo so wene wano wendi kwenda wene wano tukobere odi nenze ndidye kwemalaiko atenze byembuza niba nango obolyawo bakoba beba bali kwenda okutegera bakati Yazid kirungi atubukiza kibuzo ekyo waliwo kesa zidembona ngatali kukuwasente do bulungi kuba ali wena bona ku twaliga ngaawo olenga tali kukuwasente oli kumusaba tali kuwasente wakobo tinda kule ekintu daisa wo tindalandalawo ngonize najjo kwanga amaadi gatandika kufuwirira pegano ababa amalaba akubona najjo kwanga amaadi galekera ewo kugalagira okugwa sawe kichi okolawo ngaawo oli mu kivulu olikobo te okay abanga bali kunjankalanya kande kule kichi okola ate no mala no siba by the way buli omwaba nensiba ye yamaadi kwati nizaze nkakafulu bakafulu tuli banji ate buli omwaba nengeji yasomesebwa engeji baloga muki amaadi eriyo banati fatu tebikwaso mu mutwe yaye banati tuline enfungo yaye ononga tusiba ku kivu kuno eriyo omuntu asibe ekyayi ku kivu aye ngataba ajosibe ekyayi ku kivu kuno nga ere jasinzira amaadi yagasinzire aina kyakozeeyo obadada musoke wasinzira gwenkokobyeko nga aina kyakozeewo kumudumira sonze ntambulira ku bintu bibiri eranze wombonanga nize nitandika okutakula ekivu mana waliwo ki obuzibu oba ninekingula ninja ombuza koti omanira kuki nga amaadi gakuyinziza ki amaani manira ku mukojo ndakyogera mu lulimi olwo mukojo okufuisa omusulo wame kuba eyo ekivulu kyetwali ku eidinda kyali radio yali NBS deni yebawo okuloga amaadi mbo omusadole bamuwe ebintu ziti bakwefunga aye mbukodi yanwa soda yaje yayenda okunala pegana ate buli wajja kufuwisa mbobo gakoze eki waliwe yankoba etyo era mbu yajja oli mukama yakati ovwakola kyekyo ati nze gubere nga mungi nani yakobye okunwa soda ateze mostly banasoniwa nze ndi musada muslimu aye tidda kudema akulimba nti
oidi ezira muntu wa misambo afa yenkana nga tagema ako kantu ako njana akagema mu kuba misambo gine gisinga bungi gitambulira mu walaji nakyo akati lete kita kyabajjajja so ogema mu okoko aye nkubiriza banange nti otabitiriza joko mu okubitiriza idukira omwenge guno gusonda mukojo gule nkani susu ndakyogera mu ekyo aye ate nakyogera musoga nti amaine kandogere kuba ndi muna kaidongo nti amaine gabitirira manji bwe gabitirira amanji idukiro jabo zira control oidingo sobolo controlling obubi amaine gakolemo controlling so kati joko mu okudolobya okufuwisa ati olulusoga kudolobya joko mu okufuwisa n'amaadi gano bolikolaki kugalekula kiringa mwana muto omwemereza oti ngwenda okumananga mulamu gema amaadi oti ofuka oti ogafuke wansi oti ngaalingirira ati ojabona yena ngafuna appetite ekolaki enaala so nigana amaadi oboliga waga ahead nti muli kubona kyenva okola mwena mukoleki muyoyike aye wano okumananga gakusinziza owulira munonga ensekedwa nana didwire olikwenda kole kirikati ayi wokolera kujja okudolobya oti pa bas wenawo kati nzeze na chemba nkola mbita bwa minyano kwa comment munani myesende dange ate kuna kayirinda ko bikibichi tiba ekivulu kyo kiri mu ngalo dange era kyo nkoberanga abategesi b'ebivulu ntiba ne ekivulu kyayimwe kiri mu ngalo dange so wenawo ali kujja kunkobera kutukumpi kumaliza bambi nsoniwa nkugwire kubugwe time ebeire ntono aya ate nkyenze ali kujja kutukobera kuduzi nabona Eddie Kenzo yali ku Ntinda Resort niwo waloga amadi wabula Eddie Kenzo wayingira niba akanyamabe batandika kugumula abantu ngali kujja ku stage banku bambu bakugumuliramu nakambuwala wakoboti mwidinga asobola mulemeso kwemba asobola galekula kai bampo yawoya so leka twire we nawo ojja kutukobera ku omulimo gwimo guba gutya omuntu wakuniza osobola okulekula oba ogira ku ndagano webeire nti niwe bakuniza tuyikiza genya tolekula amadi paka ekifudo kinakola ki ndi Yolisigira Yazid wena utukaja maiso ndini omukolisa abakoli Kafulu omukutetenkanya amadi agatetenkanya ina amani gagenda ulubambi buli kintu Katonda nagaba nze enda itikidi ife batukobanga obuto mbukodi omwana nkoma bityo era nga malaga agwa ayono Katonda yamuwa ayina engeri yatetenkanya mu ebintu bye era akoze erina lye tidiwe obo oli kubona nga akoze erina mu bulungi wa mu bubi ayi kyendedi nti erina balikola mu bulungi wa muki mu bubi akoze erina lye kifato mwidinga mutetenkani wa amadi ba atambula busogene buli mutwa idisa mukolisa abakoli era ojoko oti ngo mwagana kumukola ali awo sacho vubona amunoniza wentukire wano uwe nga nja kola interview ngembera tinungi yatambula yajja kuku mbwe alini Musoke mbwe alini ekibya kya Musoke mwene ndi byayogereire aye ndibona ngembera Katonda mulungi tukujja mugano awa interview eno aye amadi Katonda atuyambye nze ndiko Katonda atuyambye were ibogire wa dada Musoke yoko byenze nze nkoba Katonda era olone twena wairengo likwide waifenti boli kwida kuno na idagalo bali yacho bali chikati kulwa Katonda dakola ki kubana yatonda bino ebibala bino byatulimo so tukwati Katonda atuyambe okole ki owone so butisa weno atubereka nonga duze kyaliwo entinda ono kugumula natali kugumula ono omwembi abataidi alikola ku mulimo gwa amadi nani kubese dai kujja okufunanga kivulu ki successful amadi tigagwire dibadide ngo omwembi ayi ali kuida ni wali kumuyambo gamere kivulu kyali kugumula bakanyama bali omwembi mwe tabitegera bakabode na babitegera bino begano ndikwenda kutegeza abategesi b'ebivulu nganka ali kujja ku mwembi omwembi abataidi kiriwo kizira era omwembi nze timunenya wabula nenya mutegesi wa kivulu omwembi abataidi nga bamulogeira amadi no
aidabwide kwemanga taidi dabwide alioti mukazi gwolitwala waka omulonze kunjira oli mutwala wakatama noja mutakulupaali oba oli jamuta ku mazongoto so omwembi tafayo amadigago batigagwa tafayo yaba yamalaira okulya akake iwo yamalaira okulya akake ate wabanga nategeke mwene kivulu mwene ng'omwembi ati mwene nakitegeke nga kiziramu nti waba amwese era yaba n'empisa era ekyo ndikwenda kukobera omwembi akasinze empisa nze gwe naali neewulirire mu kuuku ninkoba nti oyo alina empisa ne David Lutalo yakola atya kuba ye oba oli mwana muto oba oli kiwakwagaana oba kintu kirala wabula bano abembi bano mbu tulini bakanyama bakanyama bali kubonoonera amaina aduzi ku Kenzo nali ndikwenda abalaga ku kantu katono kati kalala kati yagana ababana bakabode bayagana abembe bali achoka bambinga nobole ni bakatenderizers nabali kugemeranga ki stage ono mwembi omubaji otuka kusawa Dayembe nga bana bakoze eki chovo bonanze mostly ntera ino kuba back stage jentero okuba era olumala okutambula mu kwa ne wonzo myangandire eno mbembi kicho we numunkiriza mulimo guno ogwo kutetenkanya amadi okujanga otambula ku mikolo ku bivulu ng'oyamba abantu kicho kyenu minkirizamu akwenu minkirizamu ekyo nfuniamu esente tida kulimba muntu wakati omuntu bwakuleetera emitwalo nga 3 cash mulimu obusawo meko bwa bando ku family gyova okundagaana yo wano ofuniamu sente ekindi okusomozebwa kikofuna mu mulimo guno gokuloga amadi iwe ng'omuntu buli mulimo gubamu okusomozebwa kusomozebwa kwenfuniamu nti omuntu aida yakusasula ekitundu ky'esente wabona ng'okoze omulimo gw'amaani yamala yakola ki bwamaliriza ekivulu kye tayira wabula ate zena naaba niwe nkugemera kuba bakoba ati tadegemamu mulundi gutya mulala zena nkulinda omukaire yagemerako ki kasitanze empoliza ate ekivulu kiri mu kifo gundi ati nani ategeike ni Yolisigira Yazid nti okay kolo yandyaka lero kuluno tajjakola ekintu ekyo nali nkikozeeko ebugiri na lwalero n'abantu tebanenda bugiri eyo ali yabateeka gravity yali ali bugiri eyo mwezi gwali gwa kumekaye gwa kuna yes yategeka ekivulu manager ateeka ekivulu kati ole yakatumuna wandi bwoine mukoli dukira ku olwo twaja ni sentede ayi wandi mubwoine muna musado timu yangu ati anze ndisa alongo nze n'abalongo bange ndiyagema amadi tegaida kugwa ole yankubirisa akati muna twategeke n'ekivulu ayi muna mwino ya idea ayi mukobye kwa demye kyo kaidukira bali babiringa nabategese namukoba anti mumpendo gere naye nayogera naye yandira mu ngadi baganga alaga nti ye wasa abalata kayiri ategeika omwembi omuba gravity nze ndinga gravity musoga munange kyekirira yafuna abantu 3 but atenga na abantu 3 basasula misa nanga kali kugwa bane bagabira ticket so tuliku nga tujjo komenkereza mulimo guno gwokola gwokutetenkanya amadi enigatagwa abantu n'ekyalo kikubona kitya tokazamere y'abantu tikazamere y'abantu wabula buli lwolikeranga kuncho nokola ekintu nga kiboneka abalabe oweza abalabe wabula kyokolanga kiri kintu kiti buli lwoli bulakuwalana tokulankulana tofa ku bigambo wabula ekyo abalabe enfunye bangi abakweta omufere oyo mufere bicu kyaye nga ali kweta omufere nga ate eri yabali kwenumikirizamu idukira bakoba ati kaba kajazalibwa taba na kitiibwa bamunoma aya ate ekyo nze mbonanga kayika bakawe Buganda bamuwe ekitiibwa kodi ndowooza ifwe ayenze kyenteranga ino okutambulira mu bakobanga nti wakati mufere ati oyo mufere biki oyo mufere ayi ngwe kweta omuntu omufere nga n'abalwaire abali kuida tibali kuva wano busoga wano wonka chovo ne bisere bisinga bungi bajokata banaye mukoli aliyo batu mukubira isimu ko musado oyo tatala kubaawo
ompulira Buganda koba ngotole ku bino ebyamaadi oli n'ensonga edido yamba ku abantu abeebizibuzibu bizibu ki briefly bano bamaka gankyankalayineku omusaadha yandekaawo mala nina mpewo dakika mpewo detusumbuwa maka mala ndi kwenda kwiza mukazi yanobaku nina omuwala gwenkwana abona asinga bugi nina ebeyo tagema mutwe ndina yaneragirako oida kumpa ku kantu oida kumpa ku kantu omuwala gwakola ki ng'aneeragira kwamba ddala ndina ekiwala kinene kiba kuwaayiwaayi kuno kineemanirira koida kumpa bano bamajiini namala kodi naye ndi kujja mufa gundi nabona omuntu atambula amajiini gankozesa naddala abakyala amajiini gabakozeisa omukyala wamwaganaka ng'azira apataiti wakwalooza mbu singo maatha ye ng'alina ensonga yaki yamutuukaku ng'azira apataiti ya musaada nga mumugema isanje omusaadha w'omunumba gabaawo n'omuntu owundi ye mutabona weebale ino ajokera ku nkyo nga alinga eyakozeseibwa omusaadha nga atazira musaadha muno bizibu munsi ebintu bamabaale kunumba biti ebyo ebizibu bingi byengemaku eriyo bayimwe buleze kyobwo bayimwe bankwana muwala omuwala ansombize obutti anumize ensiri amaadi gakubye kunze oba ojja kubumpaku banange ojja kubumpaku ekikazi ekikweragirako kakirina akabira wakuba oti banange olinda naitemale ati nkakwetegereza ojja kunetegereza paka alidiro takisi nentambuliramu omusala naigolo bana ayenda akwetegereza akumale mukala memale bakubudinweku omwoyo guweeyo enonta weekulinda yona gatonwereko abo bansombiza buti nze Yolisigira kankobere nze tikwana mukazi 2 3 nze Katonda yantaasaba yanamba era yampa amaani gendi naggo nze omukazi nkoba ebigambo biti era kuwaayiwaayi wakonwe kwankoliku ebigala era wabukobere eri ebigala ebineragirako mpaka ife tuli baserebu abantu batwidi ate baidi emirimo gyenkola mbu nini sente ate oluisi emirimo gino nkola nga zenanza sente nze ekizibu kyalina kyo nti buli mukazi anenda ku sente muwayo akukirala bibiri nakulala olwokubiri olwokusatu nga akuba ati mpayo ku emitwalo 5 emitwalo 10 biki lwaki bansaba sente nze natuuka n'okwekyawa buli muntu alowooza bya sente wayagano ole yabeeyo nkayi bakazi n'abamuwa so wena tukobereko kuyandibayo abakwenda aba banemikolo gye benga benda okolagira amaadi n'abembi abo kuba tyenda ndakuvana baida kwida mu WhatsApp yange baleero mutedda ku WhatsApp ku byamaadi mulogo w'amaadi munambe leka abage namba mwena ajogere bali kujja kwida Yazid tuweko namba y'omusajja oyo biki namba bagwe ku ndalo baya Airtel by the way namba ya jerinayo eri ku WhatsApp eri 07 0 5 5 16 0 oteeko ne 2 otakola 00 wabula 0 2 neyo eri ku WhatsApp kale nze mazo gwange ekyenenze kufuna information abantu bangi babenda okutegeera amaadi bagaloga batya era buzibu kiba omufuna n'abantu abandi benda okubatuukira baba n'emikola amaadi gagwa nga teidi asobola muntu kumuyambako so tunoonya abantu nga imwe omuli n'ebyo musobola okola abandi byotasobola nze tisobola byakuloga amaadi gaimwe nze nsobola byakweyogera ku mawulire gano mpa muzindaalo onkobere mulamwa tutandike ebigambo ati bidda bigereke empata y'embuzi egema kivu kali so bana tijja kuswikawo nebaza babeereku nga mutubona tubaze n'abo abayaka bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Tubebaza bambi ababona YY Media tuwerabira ku sharinga tuwerabira ku commentinga tukobere kuku ene comment ku musaada ono atetenkanya amaadi igwe kikyokoba iwe imwe yo neri atetenkanya oba iwe mwene weno osobola okutetenkanya tukobere kuku kubano tunonyanga abantu bana bakole ebintu ebyendawula abandi batasobola ndi Yolisigira Yazid owaifa busedde mu bikado.